Cara modernisasi baik sampai menurut masa asal dari palang kasih bakwi tapi amat agama asal dari pak Ibrahim sampai mesti agama Allah tak ada tak mereka tak besar itu parmanya saduanya boleh besar Iya, banyak Pak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan.
اللهم إنا نسألك الله جنتك ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب ووالدنا يا كريم Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.